سلام تخطاتنا channel كما يكنيكم كما تكونوا سنة كتكونوا وتر من يوتيو أبزا فيديو زيا هذا أبزيا قداسي نقول أحتان تثبيتنا ملا على من صحيح بزولو وعلى أب سان فرانسيسكو أمريكا زك أنا اعتمدي بزوليو نسدما دحر شدشت عمد فيت نفيت زراحة بزولو بريزيدنتنا تشاينا بريزيدنتنا أمريكان نساتهم زراحة بلو وعلى أبناء أيباكس بهال وعلى يجن أبو كراهبيم on the sideline ويكا أبتب أمونغتو على دما one to one كراهب مخانمون ينجرالو so this is بالتعمية قد سنزولو كنا تاتي مهنياتو أمريكان تشاينا أزيانا قد استهجرات رأي مخانن مقلاق زليه يكونن نايزين حجرات دبلوماسي نايزين حجرات ميت زي مهلاونا عالمنا أبز جدد عزق تكتوازغ اللي بقط أبا بتاب خال بكل مدايا سلازي إذن كل التهجرات أب حدث أو لا كفيلا شجراتن كفتحان تجميرا نبزح نجر حاجة سخوني خليو عالم ملو دما تثبيت كبر زلاع أمن حتى عدن كن من تاي تفاننا له كنت أباناتن كسب كنديس حلال خمخانو كنرينا سلازي زي بايدن نوح زعرلو بريزنت ناي تشاينا نخمت دما نوح تعرينيرو أجدما باكل كراهبيم اسكن تايت الاماناتو نمن تايم كراهبون تايت سبيس جبرلو اغون غون دما قال كابتوم ابتو على ساتف زولو بريزنت ناي اندونيسيا ون برتع زبالي ترر زبالي قانقا نبايدن تتكمل له اسكم مجمريا نشتي حبريتا بزال الجزيره زنبرت نرئك منابتي سفحت انتنا محلا was a minor Communist Party official when he first visited San Francisco in 1985. He now returns as Chinese president and will meet US leader Joe Biden in their first face-to-face encounter in a year. Taking place on the sidelines of the APEC summit, it's hoped this meeting will reduce rising tensions between. So, بريزنتنا تشاينا قدم نشتي كولون سان فرانسيسكو متصيخم زنبري يذكر بزحج تراخيبهم لزلوغن كم بريزنتنا تشاينا خوين تمليسلو أبتا كتما سان فرانسيسكو أزيا قدا سنزلو يسكن من تايا قدا سنتالو نسمع. The two world powers. It comes as both China and the US face economic challenges. Both sides have a tremendous amount at stake, and it is better for them to have economic cooperation, even if it's limited, than it is for them to, on both sides, not only have uncertainties with. So, ولا كلت يوم عبيتن حيالاتن هاجرات تخونوا نخلت يوم زت حاز كلت يوم أبنى حد حدهم زمركوسولو بالزحمة بتاتي زلهم سلزي علمنا نايجوم كلت رس حيالان زخون هاجرات بغطبا بغتدروا عمي بغلو زيادة بوجك كاتوان تخينن مدة عالمون كخون سلزي غيل ويكات تفاتنا بزح كسب سلزي غيل نايزين كلت هاجرات قداياتهم كفيلة نبت أولاك فتحة مجمارا أزيو قدا سنة تالو نقول عالم مالتي سلزي بزح زت هذا لهم سلام نخجوريز ونزلهم in their economies, but creating uncertainties in the global economy. Washington says the two countries are interdependent, but that hasn't stopped it from moving to de-risk when it comes to trade with China. It's called on US allies to do the same. The Biden administration has also blocked Beijing's access to crucial semiconductor chips and equipment, and sanctioned Chinese technology firms for national security reasons. In the Asia-Pacific, إذا كبهال كله كلتين أزيو إيزي من قد ويكا قليل أقع زلون مالتنا قنا يكونن بزح زخونة مساحة حبي زلون especially أمريكا تشاينا برقت أبتناتا حزاتي أبتناتا domination أبي الوقت قبل الله خمسة لا تبغى يرتدي والله بتكنولوجي من البا تشاينا بغطبات رأي كونت نركباتهم زلا بتكنولوجي أركباتهم ترى يكون نخي تحالفهم بتاع السكات يزلهم أمريكا قد محجي كم زعين السكات أب سمانيتات مودة تسعتاتون جابان كويناتهم هيرا ناي جابان جن قليل نيرو مخنياتو وتحضروا عقب مثل زي بالله ناي تشاينا جن ملو بملو سوبر باور نخد كون بقعزلوا نتنا أمريكا سلطان ون نتي مرحلة قدام النتون كتمن طلعت تخيل مخانا تصبو غير تردي ومانلو إذا دما كتمنطلع كم تخيلون تصبو غيرهم يمزفلتو سلامتاي تشاينا بزح حزب اللوا بزح تعقاتات اللوا لعلو كل دما تعرام حزب اللوا تديهم لهم تعرام حزب اللوا زمهر حزب اللوا سرح حزب اللوا بحجون بزح نجر نخجبر عقم زلوين كاب كل دما اتنا أمريكا عبس جاز خونم تشاينا كمنا أمريكا ديمقراطية يكونوا مخالا زرار بقليلو مانيبليت كتجبرهم تخيل هجر سلزي يكونوا زي توسعي سقاتنا تشاينا يو سلزي نشتين ما نسمع يعرف تانيكس خنا على فينا. The US opposes China's militarization of the South China Sea, disputed territory claimed by Beijing, as well as pressure it puts on Taiwan, a self-governed island allied with Washington.
On the global stage, China has been wanting to play a bigger role, strengthening ties with Russia despite condemnation from the West for its invasion of Ukraine, and calling for an immediate ceasefire in the Gaza Strip. Both ካልእ ድማ ናይ ቻይና ስጋት ዝኾኖም ዘለና ኣሜሪካ ቻይና ምስ ራሽያ ጥቡቕ ዝምድና ስለ ዘለዋ ዘን ክልተ ሃገራት ድማ ሓንቲ ካብቲ ንኣሜሪካ ብቐሊሉ ኣብ ሓደጋ ክእትዋ ዝኽእል ዝምድና ናይ ቻይና ናይ ራሽያን እዩ። ምክንያቱ ክልቲአን ተመላላእቲ ጥራይ ዘይኮነስ ቻይና ራሽያ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዓብዪ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ እያ። ቻይና ድማ ብዙሕ ህዝብን ቁጠባን ዘለዋ እየን ዶብ ኣለወን። ስለዚ ናይዘን ክልቲአን ኣዝዩ እናተጠናነገ ዝኸዩ ዘሎ ቁጠባን ዝምድናን ንኣሜሪካ ድምር ናይ ክልቲአን ዝዓበየ ብድሆ እዩ። ስለዚ እዚ እውን ነዚ እውን ከመይ ጌርካ ተረጋግኦ ገና ምስ ራሽያ እኳ ውግእ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ክገብርዎ ዝኽእሉ የብሎምን። ሓንቲ ካብቲ ብተደጋጋሚ ክኢላታት ናይ ኣሜሪካ ዝዛረብዋ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ኣሜሪካ ዝፈፀመቶ እንተሎ ንራሽያ ኣብ ውግእ እትዮም ናብ ቻይና ብምስዳዶም እዩ። this is one of the ዓበየት ሚስቴክ ኣሜሪካ ነቲ ናቶም ወርልድ ፓወር ሉዝ እንድሕር ገይሮሞ ብሰንኪ ብዝያያ ክኸውን ዝኽእል እዮም ዝብሉ። ስለምንታይ ቻይና ንራሽያ ክንምንታይ ይፀልዋ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ክትከውን ኣይደልይዋን እዮም ነይሮም። ስለዚ ራሽያን ቻይና ናብ ሓደ ደንበ ምምፃእ ማለት ንኣሜሪካ ዓብዪ ስጋት እዩ። ስለዚ ነዚ ከመይ ጌርካ ንቻይና ሕጂ ገለ ክትገብር ትኽእል እዩ እቲ ዕላማ። so now let's continue to the main topic ፅንሒልና ክምለስ ኢና እንተኽኢልና ነዚኣ። ስለዚ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ፣ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ናትኩም ሰፖርት ኣገዳስነት ኣሎ። let's continue Mr. Kibhiji. Several leaders of Asia-Pacific economies are gathering in San Francisco for the APEC summit. All eyes, of course, are on the much-anticipated Biden-Xi meeting on the sidelines. Chinese President Xi Jinping is in the US on the eve of this high-stakes meet. The last time he met US President Joe Biden was in Bali last year on the sidelines of the G20 summit. Since then, US-China ties have seen several flare-ups. Amid the tensions, both nations did increase diplomatic efforts. A series of meetings have taken place recently between US and Chinese high-ranking officials. And now, finally, the presidents are coming to the table as they try to stabilize frayed ties. This is Xi Jinping's first US visit in nearly 6 years. President Biden says that the talks between the two leaders will seek to resume normal communications between the two superpowers. Get back on a normal course of corresponding, being able to pick up the phone and talk to one another if there's a crisis, being able to make sure our military still have contact with one another. so እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ኮይኑ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና እሳቶም ሓደ ብሓደ ኣብ ቅድሚ ዓመት እውን ኣብቲ ናይ G20 ዋላ G20 ተራኺቦም ነይሮም እዮም። ግን ብሃገር ደረጃ ክበፃፅሑቶም ክልተ ፕሬዚደንታት ብጣዕሚ ኣገዳስነት ዘለዎ ነጥቢ እዩ። ዓለም ምሉእ እውን ትደልዮ እያ። ምክንያቱ ናይዞም ክልቲኦም ዘይምርኻብ ካልእ ሳዕቤናት ስለ ዘስዕብ። ስለዚ ሕጂ ዝራኸብሉ ዘሎ ነቲ ላይን ኦፍ ኮሚኒኬሽን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ርክብ ቆሪፆሞ ነይሮም። ሓደ ጠቕላላ ንኩሉ ከም ዝቆርፁ ዝገበሮም ድማ ናይ ኣባል ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ናንሲ ፔሎሲ ትበሃል ንትእዛዝን ድሌትን ቻይና ጥሒሳ ናብ ታይዋን ዝገበረቶ ምብፃሕ ንቻይና ዓብዪ ሬድ ፍላግ ስለ ዝነበረ ቀይሕ መስመር ምስጋር ስለ ዝነበረ ዝኾነ ዓይነት ኮሚኒኬሽን ወይ ርክብ ምስ ኣሜሪካ ተቐቢሎሞ ነይሮም። ስለዚ ካብኡ ተመሊሶም ሕጂ ዲኤስካሌሽን ካብቲ ዝነበርዎ ናብ ታሕቲ ነቲ ኩነታት ካብቲ ወጥሪ ናብ ምትድዳእ ገፁ ይኸይድ ኣሎ። ዝርክብ ድማ ብዙሕ ትርጉም እዩ ዘለዎ ማለት እዩ። We can't take, as I told you, we're not trying to decouple from China. What we're trying to do is change the relationship for the better. High on Biden's እዛ ዛረባት ንሕና ኣብነት we're not trying to decouple ማለት ኣብ ግዜ ናይ ትራምፕ ኢራ ድዩ ገለመለ እንታይ ይብሉ ነይሮም ቻይና ኣሜሪካስ ኩሉ ነገራታ ካብ ቻይና ክትክእል ኣለዋ ኩሉ ሰፕላይ ቼን ናታ ድዩ ካልእ ፀገማታ ካብ ቻይና ውፅእ ዝበለ ኢኮኖሚክ ህልዋ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ቻይና ክትእሰር የብላን ዝብል እዚ ብኣፍካ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብተግባር ግን ከቢድ እዩ። ምክንያቱ እቲ ቁጠባ ናቶም ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ስለ ዝነበረ ዲካፕሊንግ ማለት ቁጠባ ናታ ብቻይና ከምዘይፅሎ ንክትገብር ኣሜሪካ ብዙሕ ፃዕሪ ዘድልያ ኢንፋክት መክሰቡን የብሉን ውፅኢት እውን የብሉን ግን ነዚ ክገብሩ ኣይከኣሉን ማለት እዩ። ሕጂ ዘሎ ቋንቋ ዲካፕሊንግ ዘይኮነ ዲሪስኪንግ እዮም ዝብሉ ዘሎ ከመይ ጌርካ ሪስክ ናትካ ካብ ቻይና ከተጉድል ትኽእል ዝብል እዩ። ተመሳሳሊ ቻይና እውን ከምኡ መንገዲ እዮም ክኽተሉ ፀኒሖም። ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ቁጠበን በታ ሓንቲ ኣመና ተፀልዩ ኣብ ካልእ ሽግር ከይኣቱ ዝብል መንገዲ እዚ ድማ ንቁጠባ ናይ ዓለም ብኣሉታ ዝፀለወ ነጥቢ ነይሩ። ስለዚ ሕጂ እንታይ ብል ፀኒ ንሕና ዕላማና ዲካፕል ወይ ከዓ ጠቕላላ ቆሪፅና ካብ ቻይና ክንወፅእ ዘይኮንና ሪስክ ናትና ኣብ ቻይና ዘሎ ናብ ካልእ ዘሎ ዳይቨርሲፋይ ክንገብሮ ሪስክ ናትናስ ቻይና ገለ እንተጋጢሙ ከም ኮቪድ ቻይና እንተተዓፅያሲ ኩሉ ቁጠባና ክዝረግ የብሉን ስለዚ ሪስክ ናትና ክነጉድል ኣለና ዝብል ቋንቋ ይጥቀምሉ። እዚ እውን ሶፍት ቋንቋ ኢና ኣብነት ነቲ ዲፕሎማሲ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ። ንቐፅል priority list will be restoring military-to-military communication with China. The talks are also expected to be on Taiwan, the wars in Ukraine and West Asia, as well as discussions on trade and people-to-people ties. The meeting comes in the wake of a big chill in the ties between the two sides. The chill has only become worse due to some recent developments.
The ties took a downward turn after the US forces shot down what they allegedly called a Chinese spy balloon over skies in February this year. Then there is the issue of Taiwan, which has resulted in the suspension of military ties between the two countries. China suspended communication. So እንታይ እዩ እቲ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ፀገማት ተጋጥሞም ፀንሐ ብዙሕ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ብዙሕ ፀገም እዩ ነይሩ እቲ ፀገም ዝኸውን ዝነበረ እቲ ጉዳይ ናይ ራሽያ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ቻይና ኢዳ ክትእትወሉ ማለት ንኣሜሪካ ክትድግፍ ኣይደለየትን ጎኒ ራሽያ ምዃና ፍሉጥ እዩ ግን ስለዚ ከምቲ ዝድለ ኣይኮነነቶን ከምኡ ድማ ነተን ዘይኮነና ሃገራት እውን ሃጓፍ መውፅኢት ኮይናተን ነይራ ዝብል ናይ ኣሜሪካ ቅሬታ ነይርወና ንራሽያ ሲ ጠቕላላ ከቢቦም ከጥቅዕዎ እዮም ሓሲቦም ነይሮም ኣሜሪካ ቻይና ግን ኣፍሽላቶም ነቲ ቁጠባ ነቲ እገዳ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኣብ ልዕሊ ራሽያ ዘውረድዎ እውን ብሓገዝ ናይ ቻይና ወይ ድማ ናይ ቻይና ኣፍደገ ስለ ዝነበሩ ፑቲን ከምቲ ዝድለይ ከምቲ ንሶም ዝደለይዎ ክህሰን እቲ ቁጠባ ክመውትን ኣይከኣለን ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣሜሪካ ፅልዋናታ እቲ እገዳ ትገብሮ ገለመለ ውፅኢት ከም ዘይብሉ approve ዝገበረላ ነጥቡ ነይሩ ስለዚ ንቻይና ወይ ንቻይና ንራሽያ አይዞሌት ጌርካ ንነፍስኻ ንቻይና ምንፃል ወይ ንራሽያ ምንፃል ንኤውሮፓ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ንኤውሮፓ በርሂሎም ኣሎ ስለዚ ቁጠባናቶም ክሳዕ ክንደይ ከም ተፀልወ ካልእ እቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ሓንቲ ስፔስ ባሉን ሓንቲ ከምዚ ዝኾነ ፍጥረት ኣብ ሰማይ መፅያ ነይራ ናይ ኣሜሪካ ሽዑ ወታደራዊ እዚ ናይ ኣሜሪካ ሃሪሙ ዘውደቃ ቻይና ክስልየና ፈቲና ዝብል ኣርእስቲ እውን ነይሩ ከምኡውን ናይ ታይዋን መገሻ ናይታ ናንሲ ፔሎሲ እውን ኩሉ ዝተደማሚሩ ነቲ ፀገማቶም ኣብ ዝለዓለ ጥርዝን ቴንሽንን ኣብፅሕዎ ነይሩ ሕጂ ድማ ንታሕቲ ገጾም እናወረዱ ይኸዱ ኣለዉ ጉዳይ ናይ ታይዋን ኩሉ ግዜ ቻይና ታሪካዊ መሬት እዩ ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ኣካል ናይ ቻይና ክትከውን እያ ዝብል መርገፂ ተሪር መርገፂ ሬድ ላይን ኣለዋ ቀይሕ መስመር ኣሜሪካ ድማ ኣብ ኩሉ ግዜ እቲ ውፅእ እናበለት ዝተፈላለየ መንገዲ እያ ትጥቀም እቲ ዕላማ ድማ እቲ ንቻይና ክትዋጋእ ኮይና ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ኩሉ ግዜ ንፁር እዩ ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ጎረቤታ መፅያ ክትዋጋእ ትደሊ ስለምንታይ ትሕቲ ቅርፂ ናቶምን ሃገሮምን ክረም ስለ ዘይደልዩ ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ዙርያ ኣሜሪካ ዓንተር ምዃና ከተፍልጣ እያ ትደሊ ስለዚ ንቻይና ድማ ኣይተቐበሎን እያ ዘላ ስለዚ ብዙሕ ምስሓብ ኣለዎ After former House Speaker Nancy Pelosi's visit to Taiwan last year. China also expressed anger over a stopover in the US by Taiwanese President Tsai Ing-wen earlier this year. Another point of friction between the two nations is the tech war. In the latest, the US has tightened export controls to keep China from acquiring advanced computer chips. Beijing has protested the move. China's stance, which it asserts is neutral on the Russia-Ukraine war, has been criticized by America. Ahead of the Xi-Biden meeting, several protesters have gathered in San Francisco. Some held signs that read, "End CCP," the initials of the Chinese Communist Party, while others held Taiwanese and Tibetan flags. Several pro-China demonstrators have also gathered near the APEC summit venue. And now to get you more insights about the APEC summit and what's happening on ground, we are now being joined by our Voice of America correspondent, Jessica Stone. So እንታይ እዩ ጂ እቲ ሓደ ካብቲ ነቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ምስሓብ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ዝወሰዶ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ዎር እዩ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ውግእ ዝበሃል ዘሎ ኤውሮፓ ከሲሮም እዮም they don't exist ኣብዚ ውግእ እዚ I'm sorry to say but ኤውሮፓ biggest loser እዩ ምክንያቱ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ሎ ናይ ኤውሮፓ የለን they lost the technology war ነቲ ናይ ቴክኖሎጂ ውግእ ተሪፎም እዮም ኤውሮፓ ስለዚ እቲኡንኮ ውግእ ዘሎ ኣብ መንጎ መን እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ቻይናን እዩ ቻይና ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ፋይት ንኤውሮፓ ዶሚኔት ገይሮም ጥራይ ዘይኮኑስ ንኣሜሪካ እውን ክሓልፍዎም ደልዮም ስለዚ እታ እንኮ ነቲ ቅልጣፈ ምዕባለ ናይ ቻይና ጠጠው ከብልዎ እንድሕሪ ኮይኖም እቲ ዝሓየለ ኮምፖነንት ወይ ከዓ ክፋል ናይቲ ቴክኖሎጂ እንታይ እዩ ቺፕስ ዝበሃሉ ድማ ኣብ ቴሌፎንካ ድዩ ኣብ መኪና ድዩ ኣብ ዝኾነ ማሽን ትጥቀመሉ ድዩ ኩሉ ካብኡ ድማ ሳተላይትስ ገለመለ ዝጥቀመሉ እቲ ቺፕ ዓበይቲ ማኒፋክቸረርስ በዓል ኒቪድያ በዓል ኢንቴል ካልኦት ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ እዮም ነይሮም ስለዚ ነዚ ቺፕ እንተዘይረኺብካ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ክትስጉም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ተቐዳመይቲ ኣሜሪካ ንቻይና ጠጠው ከነብሎም ንኽእል ኢና ምስ በሉ ዝተጠቀሙላ እንታይ እያ ነቲ ናይ ቺፕ ኣክሰስ ቻይና ብቐሊሉ ክትረክብ ከም ዘይትኽእል እገዳ ገይሮምላ ማለት እዩ ነተን ካምፓኒታት ናብ ቻይና ክሸጣ ከም ዘይብለንን ኩሉ እቲ ቴክኖሎጂ ዋላ ብመንገዲ ኤውሮፓ እውን ነቲ ምስኡ ዝኸውን ሰፕላይ ቼን ካልኦት ዓይነት ኮምፖነንትስ እውን ንኸይትረክብ ምስ ኤውሮፓ ምስ ጃፓንን ምስ ኮርያ ተማኺራ ማለት እዩ ነቲ ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና ጠጠው ከብልዎ ዓብ ፈተነ ፈቲኖም ንግዚኡ ብገለ እውን ተዓዊቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ቻይና ኣቀዲሞም ከምዚ ክመፆም ከም ዝኽእል ፈሊጦም ነይሮም ተርዲኹም ኣለኹም ምስቲ ቅልጣፈናቶም ብሓርካት ከምዚ ዴሞክራሲ ዘይምዃኖም ብጣዕሚ ዝጠቕሞም ንሳቶም ምክንያቱ እቲ ሲሲፒ ፓርቲ ዝበሃል ፓርቲ ኣፀቢቑ ናይ 10 ዓመት ንቅድሚት እዩ ፕላን ዝሓስብ
دحر 10 ዓመታይ ክመጾም ይኽእል ድሕሪ 10 ዓመታይ ክመጾም ይኽእል ፕላን ዝገብሩ ሃገር እዮም ቻይና ከም ባህሊ እውን ቻይና ናይ ሎንግ ተርም ቪዥን ዘለዎ ሃገር እዩ ስለዚ እዚ ነገራት ክመጾም ይኽእል ስለዚ ነበር ኣብዚ ቀረባ እዋን ምናልባት ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓ ኣየምፃልኩም ግን ብሬክ ትሩ ዝበሃል ሓደ ዓቢ ቴክኖሎጂካዊ ፈጠራውነት ኣመስኪሮም ኣሎ ቻይና እቲ ዋዌይ ዝበሃል ካምፓኒ በአሜሪካ ዝተኣገደ ዝነበረ ንሱ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ወፃኢ ሓደ ኣዝዩ ዝበርትዐ ደረጃ ሃይስት ሌቨል ናይ ቺፕ ማኒፋክቸር ክገብሩ ኺሎም ክሰርሑ ኺሎም ካብ ዜሮ ተበጊሶም እዚ ድማ ኣሜሪካ ከም ተጎሪዕ ገይርዋ ነይሩ ምክንያቱ ኣብቲ ቴክኖሎጂ እንድሕር እዚ ቺፕ እዚ ውፅኢታዊ ኮይኑ ኣብቲ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ 5G ዝበሃል ዘሎ ኔክስት ሌቨል ቴክኖሎጂ ቻይና ቅድሚት እያ ዘላ ስለዚ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ውግእ ንግዚኡ ጠጠው ከተብላ ትኽእል ትኸውን ኣብቲ ዝቕፅል ግን ንቻይና ክትዓግታይ ትኽእልኒ ቻይና ዶሚኔት ክገብራ ከም ትኽእል ይዝረአ ዘሎ እዚ ዶሚኔሽን እዚ ድማ ኣሜሪካ ክትቀበሎ ትኽእልኒ ስለዚ እቲ ቺፕ ንብሎ ዘለና ድማ ኣብ ኩሉ ይዝኣቱ ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ከኣቱ ኣብ ቴክኖሎጂ ናይ ኮምፒውተራት ከኣትዩ ኣብ ካልእ አርቲፊሻል correspondent Jessica Stone. She's live with us on this broadcast in San Francisco. Welcome to the broadcast, Jessica. Great to see you. Jessica, all eyes, of course, are on the summit. More importantly, the Xi-Biden dynamic. What are experts predicting? What's on the agenda? Well, they're going to meet outside San Francisco in a state called the Filoli Estate. And what's really particularly interesting about this location is that it has orchards, it has beautiful grounds and gardens, and a walking trail reminiscent of Sunnyland. If you think about the Xi-Obama summit there back in the mid-2000s, where we were really in a different place with U.S.-China relations. In particular, this location has a bridge that literally bridges the Pacific tectonic plate where it adjoins the North American tectonic plate. And this is such a metaphor for two of the largest economies in the world trying to maintain communication over. So, تايوجي زيادة زرب زلو أبيك رخابو مخانم تمرخابهم دما قدمي بجزء أوباما زنبرة البريزيدنت تشاينا أمريكان أزيد بعضهن إز حجز تبتشي زلو كرفسن بأسن أجرجرن كبتحيو الكايز حسب عين بران أزيد بعضهن زمدنا محزنة يروم أتتأجم جن كلتين حماقات لزخنا وي حماق لزكاة ما يكونن تود الدريو تشاينا بزقلت أفي معبيلا كابتر جامع بالا حليفة أبتمنا أبيت ليجز كتودا درس لزجمرت نا أمريكا ما بزقلت فكابتي ناتا كورشانا سلطان كتوردا خم تغل مستردهم أوكي زي حجر زيادة زعبيت ناشنال سكيورتي تريت ناتنا بمبال أب كالد ما بكل دمنيت جرام ولا بعيني جغرافيك ترخلها أب أفريقيا تغللا دومينيت جيرومانتي افريكان ماركت تشاينا سلازي هاجرات افريقيا بملان ولا بدبلوماسي يكون ولا بقطبه يكون ولا بشركه تشاينا لامريكا ايفن بعل اثيوبيا عن تاريخها قدم نا امريكا طبق زمدنا زنبره من انتخونه كاب امريكا تشاينا كمرصلو زجمرو كنتاتون ترايو سلازي ازي ون حدا كابتن امريكا تشاينا بفولوي كتوضع كتصعر كتوضع ورايله عتيقات سرح زلان صنيحان زلا سلازي تشاينا دما كموز قبروهم كم زلو بتصبق ترديوهم الله that's why دما كل تمنجتات ناتهم زغيرو زلو حد تزقل لي again and again بدك مالكم تزقل لمن قدي أمريكان هجرات مقاطر تكملوا ديمقراطي نتايو أمريكا كند منتاي جنزب أب CIA national intelligence أب سليان قالن كندي جنزب يزلوها سلازي ديمقراطي دما قليل manipulate كجبرو سريع كاديو أفراري كاديو قلقيركا نت مراحي نت أنصار أمريكا خيزخل مراحي كم زي كسل كجبرات خليقة سلازي ديمقراطي أمريكا بالتعمي مجلجلي بفرلاي أب دخمات هجرات أب معبلات هجرات مكلا خلا عقم لهم أب دخمات هجرات جن تزقل لي مسارحي نت منجستات كم دريت كخزورو ديمقراطي زبالك عالك تكتكلها لك الزدمة كل أنت هجرات تنع زبالة معبالة جبرات خاتات هجرات منين هذا تعوي مراحل رخابا ستيبل ليدرشيب زلون هاجراتين بزح بنتاتي بالكان سنغافور كتبل تغل امارات كتبل تغل كم دما بافريقيا تمسي خدمه رواندا كتبل تغل رواندا ابسولوت ديمقراسي كونت هذا مراحل لوا كم ز عينت مرحلات يجن اب كم زنا لومي ناي وصاي حيلتات كزورو خازغلو بعلو نتمصاي ناي تهاجر نخزور عقم زلو سلازي ناي امونغو بريزنت ناي ايرتران بريزنت ناي رواندا زلو فللي يلن كلتيوم نويح اب سلطان صنيهم لو تفللي انتايو ناي رواندا بتخكل مسبع على امريكا نا تغبط ايش نابل انسون زبلونا قبر يسرحنا يرتراجن
أي سمعني ناتنا من قدنا حريانا كنقبرنا تقاليسنا قدوفنا زبل تري مرقص له زي تفللين بر نايرترا شيء أنا ودي ديكتاتور كبهال التجن أزيد صبغ ديمقراطي كبهال فللي يبلون سلزي فلالينا كنرجل لكن كل علنا أمريكا تفتيهم كا ديكتاتور أيكون كان أمريكا تسألهم كاتريخ ديكتاتور تا ديكتاتور تبلكال أبسط أنا وحصلت أنا حكاي كونن تايدا أمريكا زيت فتوى مرحين انتو خينكا زوهاب كتسألي زي فلالينا كردو كن علنا fault line that has become larger and larger in the relationship, that being trade and national security. And so these two leaders expected to spend 4 hours together at that location outside of San Francisco, a working lunch, a walking tour, meetings with national security advisors and secretaries of state and foreign ministers, all of that culminating with a press conference given by President Biden solo, nothing from Xi Jinping. And then we expect to see President Xi at some events in the evening with بزعباتي كجبر زخل عقباتات تاي تسبيت كجبرلون تاي كجبر يخل نزبل استفلالي سفح تنتاناتي زوهاب اللزلو نشتي كنسمعينا دحريو حنتا قداسيت ميت مسناي بريزنت ناي اندونيسيا ابتاوا على شاتف زلو مس بايدن زغاطمي بزعبا غداي حدا غداي كنرينا the CEOs and that lauded dinner with the CEOs that was I think $40,000 a plate. كم زين إدرار قبجا كهليو عبيت مناجرات ناي علمنا كساتفويم بزحات بقعات السبات كساتفويم and guess what بدعم زقرمي نحن تدرار أبتي درارتي كندي واقف لكم لهم $4,000 نقدر أبتا خيباتك تساتف $4,000 مبزحتو زي درار زدما over booked already بوتا وناي تركبني 4,000 حيبكا أتيقا انتاي تبوتا مستم عبيت بوليتيكينياتات نا امريكا نا تشاينا نكت حاتتن مساتم نختمايت عند سلازوهبكا كم زي عينت مدرخ دما اي ركبني وني لونك تقرمي. Just, it's very interesting what you've said about the significance of the location, the bridge. It's almost like a metaphor to sort of maybe fix the freight ties. Will we see a thaw in ties given the contentious issues that are on the table? I think that's the question everyone is going into this with. The question really becomes, though, how do you describe a thaw in ties? If a thaw in ties means that there are additional lines of communication open, that there are some concessions on either side, that could potentially be viewed as a success. But as you heard from President Biden, he just wants some sort of communication with the Chinese government. And So, انتاي تثبت قبرلو زولو ابزاخي با تي زولو دريقو زولو زمدنا ناتن كلسلس سلازي ابي لوط مالت انتاي مالت يكون ابزركب زي تي حركه بايدن زياده زولو زولو قد توركب مس تشاينا زي مهلاو ابيت جلوبال تشالنجز نابلتنا كلايمت تشينج ديو ناي ابيت كالو صقمات زلو عالم امريكا بينات راكت فتحو زي تخل كنتات نابنت بغلل زباله بزحات سبات بدحري جستنتنو زلو امريكا نتي كنتات ناي يوكرين راشا قديفات تخطوص دل خمزلا سلازي تشاينا بشمقلنا نتي كنتات امريكا كم بصبق سيلي كم توص نخد قبرا مخنياتو ابيسام يقطفوهم سلازلو نتي شما حما سلازخوني كما يجرا تشاينا خشمقلو تخل كمون امريكا حيلناتان عبلالاناتان ايفن اب اسرائيل الرلو نتي قدانا اسرائيل كتهدو زي مخالا سلازي ابون تشاينا انت استواصو تجبر تخل مس تشاينا كوميونيكيشن بتاع خمسه قدسهم يري ولو اب دبلوماسي عالمون انتخوني تشاينا زل على تسمعنت نهلوات مصالا حركه ابو مرعي دما تي امريكا نزبنات كتفتحو زي كالت ماكلاي مبراق زنبري بفلاي امون ايران سعوديان زنبري تشاينا بحصير غزي ابزته سلام طراي مصيات ديكونس تخلتيون وسيداون ابتناي بريكس كتتون مخالا عبي دبلوماسياوي عوتي نيرون تشاينا سلازي تشاينا اقداس ترى كتصاوت خل هاجر كمخانا مس تشاينا زلوم زمدنا كم حيشخم زلوم يوم زري زلو اسكي نابكال عرس نسغرج appeal to the Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza. Ceasefire is a must. President na Indonesia you ni Miss press conference Miss President na America look at President na America really بحكي زقرب almost ترجع معالتا وحدش عرستي زلو بزعبو تسنهي لون كاريكم برجان بايدن زقبر زلو اب نفسه كف غعزو قالنا غير كي غبراي من لسني زلو درجة كم يجيرو اذا حقرنا علمنا ز حيله بحال بخمسه عين الدرجه بتصحي زلو سبكه ما حضر تغلز بالحتو ما بحكي زقرب بايدن كنا نقولكم حكي اب بريس كونفرنس كم زيلو مجي اب قد غازيطنياتات ناي اسرع دقيقه تتزاريبو معات جيجا يزفصم ترجمنا لك معات جيجا نابنت انت اذا ام بايدن ولا اسياس اب قد مين دي زلو عدميو اسياس ناي كل 9 تزاريبو زربه من البات
ፖለቲካዊ ኣቃውሞ ከይትፈትዎ ትኽእል ኢኻ ከይትርድኦ ትኽእል ኢኻ ዘረባናቱ ግን ሻርፕ እዩ ለንቀነ ከማን ሓንቲ ኢንተርቪው ገይሩላ ከምፃልኩም እየ ሶ ባይደን 10 ደቂቕ ከይተጋገየ ክዛረብ ኣይክእልን ጌጋ ብጌጉ ኸ ዓበይቲ ጌጋታት እቲ ናቱ ፎሬን ሰክረታሪ ኩሉ ግዜ ነቲ ጌጋታቱ ክርቡ ተዋልዶም ዘሎ እዮም ብኸምኡ ከማን ኣብ ቴሌቭዥን መፂኡ ክዛረብ ዘይደልይዎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ጌጋታት ስለ ዝፍፅም ዘሎ ኮፍ ኣባህሉ ኣብ ስቴጅ መፂኡ ንየማን ክኸይድ ዝግብኦ ንፀጋም ክኸይድ ንሰላም ክበሃል ዝግብኦ ገዲፉ ንሰላም ዘይበሃል ስለዚ እቲ ጌጋታት ናይ ኣእምሮ ፀገም ድዩ ዘለዎ ናይ እርጋን ድዩ እንታይ ምዃኑ ንፁር ኣይኮነን ግን እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብሓቂ ዘሕፍር ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ ሕጂ እንታይ ይብሎ ኣሎ እዚ እቲ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ስለምንታይ ውግእ ጠጠው ክብል ዘይትፅውዑ ካብዚ ዝኸፍ እንታይ ክመፅእ እዚ ኣብ መራሕና ኢንዶኔዥያ ፊት ንፊት ዝብሎ ዘሎ ዝገደፎ እውን የለ ተሪር ዝኾነ መርገፂ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ውግእ ሲስ ፋየር ወይ ከዓ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክግበር ብዝቃልጠፈ ዝፅውዕ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ቅድሚ እዩ እሱ ዝደሊ ዘሎ ግን ባይደን እንታይ ዝደሊ ነይሩ ነቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ደገፍ ክብዎ ንኣሜሪካ ንእስራኤል ደገፍ ክገብርዋ ፀቕጢ ክገብር እዩ ዝደሊ ዘሎ እቶም ሃገራት ግን በንጫሩ እዮም ዝኾኑ ዘለዉ the sake of humanity. The president of Indonesia did not hold back on his call for a ceasefire in Gaza as he arrived in Washington on Monday, fresh off a trip to Saudi Arabia for an emergency summit of the Organization of Islamic Cooperation. That's where more than 50 Muslim-majority countries, including the Arab League, came together to release a statement in which they demanded an immediate end to the war in Gaza and rejected Israel's justification that its current bombardment is a form of self-defense. President Joko Widodo emphasized ብሓፈሻ ብተሪር ቋንቋ እንታይ ዝብሎ ዘሎ እቲ ኣብ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ነፍሰይ ክከላኸል ኢላ ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ቅቡል ኣይኮነን ንኣሜሪካ ድማ ዕርቃና ያውፅዋ ብሓቂ ዕርቃና ኣውፅዋ ኣሎ ኣሜሪካ እቲ ናይ እስራኤል ጉዳይ ዕርቃና ኣውፅዋ ሓደ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ንረብሓ ኣሜሪካ ደው ክብሉ ዝኽእሉ ከም ዘይኮኑ ስለምንታይ እቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኢምፒዩኒቲ ልዕሊ ሕጊ ወይ ከዓ ኣንፃር ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣንፃር ዩኤን ኣንፃር ካልኦት ኩሎም ትካላት ትኸዶ ዘላ መንገዲ ኣሜሪካ ንእስራኤል ጠጠው ከተብላ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ዲፕሎማስያዊ ይኹን ወታደራዊ ዓቕማ ድሩት ምዃኑ እንታይ ብኻላ ዘራርባ ዓለም ሙሉእ እቲ ቀደም ትሕቲ መጋረጃ ዝረብ ዝነበረ ኣሜሪካ ዘይኮነን እስራኤል ትሕግዝ ዘላ እስራኤል ንኣሜሪካ ተቆፃፂራታ ከም ዘላ ንፁር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እዚ ድማ ነቲ ስእሊ ናይ ኣሜሪካ ጠቕላላ ዘበላሹ ክስተት እዩ ኣሜሪካ ሓያል ብዙሕ ክትገብር ትኽእል ብዙሕ ፅልዋ ዘለዎ ሃገር ኮይና ክትፍለጥን ትደሊ እስራኤል ግን ኩሉ ነዚ ጆሆ ኣብ ምልክት ሕቶ ከም ዝኣቱ ጌራቶ ኣላ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ትገብሮ ዘላ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ኣብ ቅድሚ ካሜራ ናይ ዓለም ስለ ዝኾነ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ተነፅሎ ክነፅልዋ ይክእሉን እዮም መብዛሕትኦም ሃገራት ኤውሮፓ ግን እንታይ ገይሮም ኣሎ ተመራሕቲ ብህዝቦምን ብዓለምን ከም ዝፍንፈኑ ገይርዎ the importance of protecting human life as he noted that one child is killed in Gaza every 10 minutes. Human life seems meaningless, but for me, every life is precious. This is a humanitarian problem, and to end it requires global solidarity, global leadership, which prioritizes humanity. Now that may have been a bit more than President Biden. And in particular at the leadership level, it has been almost a year since these two leaders met, and the U.S. and China have been essentially working up to this moment for that entirety, and much of it derailed by that so-called Chinese spy. So many እዚአን ሃገራት ኣብዚ ዋዕላ እዚ ዝሳተፋተልና ተን ኤፓክ ዝበሃል ሃገራት ኣውስትራልያ፣ ብሩናይ፣ ኒውዚላንድ፣ ፓፓ ኒው ጊኒ፣ ሆንግ ኮንግ the Philippines, Indonesia, of course China and America ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ፓሲፊክ ዘለዎ ሃገራት እየን ስለዚ ኣገዳሲ ዋዕላ እዩ ድማ spy balloon incident you mentioned earlier. Right, Jessica, let's talk about the host city, San Francisco. There's been a lot of criticism about San Francisco displacing the homeless or hiding them away, putting up barricades to prevent protests once the Chinese premier arrives. What can you tell us about that? Is their security beefed up in the city to avoid any kind of protests at this point? Well, there is definitely much more security, but none of the security I've seen is anything out of the ordinary, in particular not out of the ordinary from something like what I saw in New Delhi. So እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሳን ፍራንሲስኮ እቲ ከተማ ብሰንኪ ዝሕጂ ዘሎ ፖሊሲ ናይ ባይደንን ከምኡውን መንግስቱ ብግዳም ሓደር ሰብ እቲ ከተማታት ጠቕላላ ይተበላሽዩ ናይ ቴክኖሎጂ ሃብ ዝነበረት ከተማ ናይ ግዳም ሓደር ሰባት ዝመልአት ከተማ ኮይና ተቀይራ ነይራ እዚ ድማ ብተደጋጋሚ በዓል ኢሎን ማስክ ከመይ ገይሮም ይፀርፍዋ ነይሮም እታ ከተማ ከመይ ዝበለ ሕማቕ መርሕነት ንሓደ ስልጡን ዓለም ናብ ከመይ ከውርዶ ከም ዝኽእልና በሉ ብተሪር ነቕፎ ነይሮም
لنكنا جن out of nowhere نزا ختمة محمح بيلوم نزخول لابس رجاز نبرسب أبي كم زوت هواي في اللتن بحال الله سلزي انتهي زبل أمريكا بتاعي تجربهم كم زجيركم كتصريوا تقولوا تنيركم ما رحنا تشاينا كسب زمات صديق تصبينيركم سلزي كتصريوا تقولوا وي نتوكل دايك فتحوا تقولوا ده فتحوا كوي مثلا أمريكا قالك زي حبي أمم يمزلوا أبقى حبي أمم ويبقى إيش أمم يمزلوا سلزي تسريات كل تأبقى دراز نبرسب نتي عالم كيتريوم ما رحنا تشاينا كيريوم بكاميرا عندك زي ترى يزلوا أب كندي فيديو تابع يوتيوب وريد زلوا نتكتما كحصبوان كتراريوان بزح نجار كم زجبرو أزيد ما بأمريكاويان بزح نغفيتا كم زوردو إذن كارزلو حج زم سألكم next فيديو بتعمى قداسيتا I hope أغلى غيركم تسمعوها بوليتيكان أمريكا كساب كندي بالشونا أوش تخم زلوا كتريهم زيد ما هذا كابتي ناي أدمي جاب مالتيو بوليتيكان ياتنا أمريكا أب كرسي زارجون أب كرسي زموتو كم زلوا من خطفلتو بتعمى كحد كجرمكم سمعوا هذا فيديو بتعمى زجرم فاكت سبب زابا بوليتيكان أمريكا خطفلتيهم let's go please like جبروا support جبروا زي channel دما ማእኸላይ ዕድመ ኣሜሪካውያን 39 ዓመት እዩ ዝለዓለ ስልጣን ዝሓዙ መብዛሕትኦም መራሕቲ ግን ዕድሚኦም ልዕሊ 60 ዓመት እዩ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን 80 ዓመቶም ኣብ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ንምውድዳር ንሪፐብሊካውያን ፓርቲ ብምውካል ቅድሚት ይመርሑ ዘለዉ ፕሬዝዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ 77 ዓመቶም ማእኸላይ ዕድመ ሴናተራት ኣሜሪካ ድማ 64 እዩ ጉዳያት ጥዕና ናይ ገሊኦም ብዕድመ ዝደፍኡ ሴኔተራት ኣብ ቀረባ ግዜ ዜና ኮይኑ ጸኒሑሎ ኣብ ሴኔት መራሒ ውሑዳት ሚች ሚኮነል ዕድሚኦም 81 ክኾኑ ከለዉ ኣብ ቀረባ ኣብ ኣደባባይ ን30 ሰከንድ ጸጥ ወይ ኣቓልቦ ዝሰሓቱ ብዝመስል ኩነት ብዘይ ዘረባ ን30 ሰከንድ ደው ዝበልሉ ኣጋጣሚ ነይሩ እዚ ትሪእዎ ዘሎ ሚች ሚኮነል በሃል أب حدا أخيبا كزارب يلو مسمته فريز جيرو لك كمزي كمبيوتر كاتطاو تبلو الحمد يتقبر أي زارب أي انكساقس نقيج أو رأي وزي أريقو دارقا انتاي بلوغ اليوم ناي elderly abuse ناي أربطوت abuse مقباري زي نسب للعدمي وكسرح كم زغل كورد هاي دليوم نيم تمنعهم أبوك قول نزليوم سلمتاي نسوم توريدهم من كم زمس لدي فلتو الحمد لله مسارح هنا يكالو سلو زغون زم بوليتيكيا تا كوردي دليوم نيم بر سب أب كم زعدمي نأمريكا تأكل هاجر كزاربو خلو بخنديش قريم تزاربو الزجن تزغف يكونن تزغف حجك تريقهم بدعمي زجرن بوليتيكا أمريكا زيت ديمقراطية بعد أب سلطان جو بايدن زحج تريقوا دلهم 4 عمد جيرو لاف سلطان تراي 4 عمد سنتر كوينو متيو قال ملي كوينو قال شمنت عامت مختل بريزنتنا اوباما نيرج دما 4 عامت بريزنت كوين توسخ 4 عامت كغبري اريغي زل بقى تاي تقمت هاي السلطان يردعنني وين دحن اي ثينك دليتو وين مثلا تجديدهم دلو يكون نسمع يوم دحن مبل 9 عامتن ابز حلف ورحي زعرفا سيناتور دان فينستاين اتن بعد مزعابيا ابال سينات نيرن قدم حلفتن بسنك تدرا قالتيس عامت سنترنا أمريكان يران حنتي ديمقراط دارجان نو حوان حميمات لنا يراب ترى السلطان قديفا كالك يتوزد جن هيدليونيوم سلمتاي بوتا أمن كم استقوي فلتونيوم سلزي انتاي مالتيو نت السلطان أب أقف نخبلو زدليوم حيلي خمسة لا بدحريت نتصر خنا الكا كم زينا صار ديمقراطي ديوز بزمرة صار دي بلا بلا إلهم نسب شتوه no it's not like that كم ده زغون حزب ده بترجعات بمليونات بدخلنات متحمسة وجه أبرز وجه بليونس نوجه الناس وعرنا هبت كلا أمريكا حزب أب كمي عزقت وريد له زي ما نرب حنا حزب ده يكونه نرب حنا يتي مانجوريال كلاس بلو بدحريت زلوا زي ما حضرونا تهجر سب تسليم بعد لا يوم لازم أنا مخانم جناي في اللتونيوم let's continue now عربي سجمات عنا كاب نايسنت سرحان ننوح زبالة زي بخيرا نيران نابوليتكا كن مسكلنا حقيو اتبدهو سبات كن نزك علوم سلطان كهلومن عب سلطان كصانحون يدالي يوم إلو عب يونيفرسيتي إلينوي أربان شامباين بروفيسور كمبيوتر ساينس شيلن جاكوبسون بروفيسور جاكوبسون عمت رطارات تمسريتو زوها وسانة بزملكت مصنعتي أكايديو دك سبات بحافشا وسانتات نمهاب قروب ززنقعي مسلني أبناي بعتنا كونتات كخون كالو أب مردائن مقمقامن شقر نسقامينا إلو جاكوبسون حدا سب كابزين دحار كمرح يبولون كبهال عدميو كنديك خونا اللوو أب كل تشحن حسرانا قواصرا فرنجيز تأكبه أهازاوي معك أنا رئيتو هزبي كامز حبرو لعلي فرق أمريكاويان مالتوون 58 مئتاوي
ደረት ዕድመ ዝምረፁ ሰበስልጣን ደረት ክህልዎ ኣለዎ ኢሎም ይኣምኑ 39 ሚእታዊ ድማ ዝለዓለ ደረት ዕድመ 70 ክኸውን ኣለዎ ይብሉ ኤርጋን ሓደ ዝተወሰነ መዐቀን የብሉን ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ መዋዕል ህይወቶም ዝተፈላለየ ጽንዓትን ድኽመትን ክህልዎም ይኽእል ኢላ ኬሲ ብራውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ሓጋዚት ፕሮፌሰር ስነ ልቦና ንሳ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ማእኸል ጥዕንኡ ሕሉ ዝኾነ እርጋን ብዝምልከት መጽናዕቲ ናይ ዝመርሕ ኮሚቴ ኣባል እያ ሓደ ሰብ ክመርሕ ዘይኽእለሉ ዝለዓለ ዕድመ ክንደይ እዩ ንዝብል ሕቶ ቀሊል መልሲ ዘሎ ኣይመስለንን ትብል ሳይንስ ዝነግረና ሓደ ቁም ነገር ግን ኣእምራዊ ስራሕ ካብ ንእስነት ዕድመ ጀሚሩ ምንካይ ከም ዝጅምር እዩ ትብል ብራውን ኣብ ምፍጻም ስራሕቲ ዘሎ ዝተፈላለዩ ነገራት ናይ ስራሕ ናይ ምዝካር ክእለት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ንኣብነት ኣብ ሓደ ግዜ ዝተወሰኑ ነገራት ኣብ ኣእምሮ መሓዝን ነቲ ሓበሬታ ብኣእምሮኻ ምቁፅጻርን እናኸበደ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ኣእምሮኻ ክትሕዞ ትኽእል መጠን ሓበሬታ እናነከየ ይኸይድ ትብል ብራውን ብምውሳኽ ባይደን ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ብዕድመ ዝዓበዩ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ እዮም ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቃለ መሓላ ክፍጽሙ ከለዉ 78 ነይሮም ትራምፕ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፕሬዚዳንታዊ ቃለ መሓላ ክፍጽሙ ከለዉ ዕድሚኦም 70 ነይሮም ኣብ 69 ዓመቶም ፕሬዚዳንት ኮይኖም ካብ ዝተመረጹ ሮናልድ ሬገን ቀጺሎም ካልኣይ ብዕድመ ዝዓበዩ ፕሬዚዳንት ነይሮም ትራምፕ ኣስታት 10 ሚእታዊ ልዕሊ 70 ዓመት ዝኾኖም ሰባት ብዝተወሰነ ደረጃ ኣእምራዊ ምዝሕታል ኣለዎም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ኮይንኻ ንምግልጋል ዕድሜኻ እንተወሓደ 35 ዓመት ክኸውን ኣለዎ ኣብ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣባል ንምዃን ድማ 25 ዓመት ክትመልእ ኣለካ ሴኔተር ንምዃን ድማ 30 ዓመት ክትኸውን ኣለካ ዝለዓለ ዕድመ ደረት ግን የብሉን ንኩነታት ፕሬዚዳንት ባይደን ክንርኢ ከለና ብፍላይ ድማ ዳግም እንተደኣ ተመሪፆም ብመዳይ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ኮይንኻ ናይ ምምራሕ ክእለት ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ናብ ዘይፈለጥ ክሊ ዕድመ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ይብል ጃከብሰን ኣብ መወዳእታ መረፅቲ እዮም ነዚ ዝውስንዎ ኢሉ ብምስዓብ ጃከብሰን ህዝባዊ ስልጣን ዝተሓዘሉ ደረት ዕድመ ብሕጊ መፍትሒ ንምቕማጥ ምፍታን ተቃውሞ ክገጥሞ ይኽእል እዩ ይብል ከምቲ 76 ዓመት ዕድሚኦም ሴኔተር ሚት ሮምኒ ዝገበርዎ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ብድልየቶም ወይ ብዋለንትኦም ከቋርፁ እንተኽኢሎም ዝበለጸ ከም ዝኸውን ይገልጽ ሮምኒ ኣብ 2025 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንሓድሽ ወለዶ መሪሕነት ከም ዝገድፉ ብወግዒ ገሊፆም ኣለዉ ከማይ ዝበሉ ሰባት ካብ መንገዲ ክንወፅእ እዋኑ እዩ ኢሎም ንሶም ኣብ መስከረም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል መረዳእታታት ከም ዝሕብርዎ ኣሜሪካውያን ነዊሕ ዕድመ ይነብሩ ኣለዉ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊ 100 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት 89,739 ሰባት ተመዝጊቦም ኣለዉ ቅድሚ 20 ዓመት ካብ ዝነበሩ ዳርጋ ብዕፅፊ ወሲኾም ኣለዉ ብመሰረት ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ጥዕና ሎሚ ዘለዉ ብዕድመ ዝደፉ ሰባት ካብቶም ናይ ቀደም ወለዶታት ንላዕሊ ጥዕንኦም ሕልዋት እዮም ጥዑይ ልማዳት ዘዘውትሩ ሰባት ኣብ ስሳታት ሰብዓታትን ልዕሊኡን ዕድሚኦም ጥዑያትን ንጡፋትን ክኾኑ ክገብሮም ይኽእል ብዕድመ ዝደፉ ሰባት ዕድሚኦም እናወሰኸ ብዝኸደ ቁፅሪ እምበሃር ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት እቲ ዕድመ ዳርጋ ኣብ ዝምዕብል ዓለም ኣብ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ጥሮታ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ጥሮታ ዘየለ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ሰብ ከም ተሳነ ብተደጋጋሚ ንዝተወሰነ ግዜ ካ ገደብ ዘይብሉ ስልጣንካ ብምዃኑ እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ሴኔተርስ ድዩ ኣብቲ ናይ ባይቶ ብተደጋጋሚ እናተመረፁ እቲ ምምራፁን ብገንዘብ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜ ትፈልጥዎ ኢኹም ገንዘብ ዘለዎን እቶም ሰብ ገንዘብ ዝሕግዝዎን ንሳቶም እዮም ብዙሕ ግዜ ዝምረፁ ህዝቢ ዝደልዮ እዩ ዝመስል እምበር ንረብሓ ህዝቢ ከም ዘይሰርሑ ብተደጋጋሚ ዲስኮኔክት ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ እንታይ ንምባል እዩ እቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝጥቀምሉ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ክኾን ከሎ ይከሓብዎ እዮም ዝፍትኑ the same problem ካብ ናይ ካልኦት ዝገደደ ፀገም ግን ኣብ ውሽጦም ኣለዎም ነዚያ ድማ ኩሉ ሰብ ክፈልጥ ይግባእ ንምባል የምፅያ እያ ኣብ ካልእ ነቲ ምዕባለታት ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ ፖለቲካ ናይ ዓለምና ምስ ናይ ነብስና ተሃይዝና እንታይ ክንምሃረሉ ንኽእል ብኸመይ ክንሪአሉ ንኽእል ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝበልክዎ ኣርእስታት ክቕርበልኩም እየ ከም ወትሩ ናትኩም ላይክ ምግባር ነቲ ቪድዮ ዘድልዮም ሼር ምግባር ርእቶኹም ምፅሓፍ ኣባላት ናይዚ ቻነል ምዃን ድማ ከም ወትሩ ኣገዳሲ ኣርእስትን ኣገዳሲ ነጥብን እናበልኩ ከዘኻኽረኩም ይፈቱ የቐኒየለይ ስለትፅን ኢልኩም ሰማዕኩም ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብ ዝኽንውዲና
أبكال أرسي بخال أرسي مسانا زخيت كساب نمت دحامكم بلكم تطبقوا أبز معبول عالم تسديدنا نزلنا أكد حبريتا خبكم إيه وصر حادي أوروبا يكون أمريكا كالوتون زي جنات ناتهم ويكاورات ناتهم دوكمنت ناتهم هزيت دلاين زدم عسل زغنا نعون غنحز كل زك على لنا نقبر لنا كل قوايد مالنا وصر خلته أبزن هجرات زياتن فلو يعدلنا إنفستمنت ناي ستوك ماركت ناي كريبتو ناي كالد بحسر زبالة بقليل زبالة أبكال كل رهبة زين غنعدل لنا سلازي فليتنا تماهيرنا كنت كعمل لهم قايل لنا وتر سلسة دما زين هاجرات أزدي بلوس ما يتمرت عدلات هاللون ورقة سلسة لنا نتي تمرت عدلات كنت كعمل نفتن أنت زي اللي دما بعيني إنترنت جرنا زي اللي لنا فلتت حزنا نمزعي دلوات كنكون لنا نزك حق البروجرامات لنا أعطيهم تتغملي بلكم. Thank you very much.